Kia mwaka uyu giti kiawe gia Useneta ni gikushiritie asiasa engi mare makuga nimo makubatara gutongoria MERU ta seneta. Giti giki kiria gikushiritie ARUIRI nkuruki ya matano nikionanitie murugutira omunene ma omusiasa ati kwenda gutigwa na unja ni wiro ni ruru. Mwandiki wetu wa Ntito Boniface Mongera na tubanganiritie rugono ruru rwa mwanya Ntangurutano cia Useneta na ikini gicunci ya kairi. Katiba ya Kenya mwaka wa 2010 ikondo ni sharire bunge Senate na kwa baraba kethiro bagitango yoku na atongere bakomeka senators mirongo ine na mugwanja bakuthura kumakire county cionthe ja Nthigurune ekoro 16 kumakire bya mwanya kurungamira mwajo jire kumakire 3 atongeria baire bakurungamira ntuba mawathe na yuthi bari bakurungamira yuthi bonthe ja Nthigurune na speaker omwe bonthe mirongo 68 ngugisha kulingana katiba ya Kenya ni thato ake ngogeji na shisha kwa ngerekano kodithia mothura bujikene muno mugambo jo chomba cha registration kurungamira ntobo representation kuthunguna na gutegera utubiri bombesha kire thirikari cia county ora kujikene jo oversight irrigation shiki kebire tukethira tukiwa tumenyethira ruri baba na para boshwa gitigo seneta ndene contemero ethiri bakomenya ngugiciao wendo bwako na arambomba kuthithia registration igwakikija ke everyone dispensary imwe kwa upgraded ya kwa upgraded kuga atia ithire ina ndawa cia kung'ana muno cina ndawa cia diabetes cia arthritis cia ntuba kura na mturo kumba na bawe batia kwie kugathithwa arrangement aciari jabara bakamenyerwa ndene ya dispensary ile ciete upgraded. Better new wanted development act, you see. Kenda MCs bedero pa ina mbecha cha kulitangwina ara wondine but ya tekemaira governors ya onto ba tekemia governors uritibo ngwe ketha bwina inya muno owning card kanto 241 kukurukira nuse muchara jwakwa na allowances ciakwa cia senate baingi bakuga ntekwerwa ngugia senator eri ngwenda twikira ni ina clear guidelines aki basically cia responsibility ciao cia muntu gwitwa enforcement officer wa county government na iwe kethero all round no antu ibagwata wa Nairobi antu ibagwata wa Kisumu antu ibagwata wa ukeja kwethero woni mbiji ntibwiri kwenderia antu ana na ngeta kwenderio then imbwiri kukwatwa right lakini ngeja kwethero ndina muntu uri au umbira ari ukejaja then that's a different story. Wote muntu bwiri kwethero akingana nani. Within that days, Nkedo Ando set up a short courses program. Within that days, Nkedo Ando set up a short courses program. Ki wondira mono ira komeani nyeleto for instance, ki agwond en common beo na mwathi wond na kinya party mozi antoambo wond na ara tokedro tokeambire program ya driving. Ya na baraba tombere wita secondary, antoabe do atombe wita secondary. Na kana barabara ikirie form 4 kana baterere secondary ategati nikenda kinya bo bakomba access job market ngareta sheria ingi ya manto impeachment ya governors kinya bo ngoye kwani ku protecting ni county executive no ntitu kuona kinya assemblies nyingi ikibwithia manto ya impeachment kutina maana eba thori governor rukire ba ukira bakwatu gwito muritai ofisine sheria ni kwenda yo lelio boya MCAs kabeta kwa lenga governor MCA nda barabara bwithu no monketa tu lenga governor maru na governor nya bwithire makosa nonto MC no kiro mu attack na murei makosa mbechita tu mroboya nonto ari bu governor amukinyira mauru agote maendeleo goku but kwethe kwene sheria ndene ya bunge ya senate ekuluko one development fund kutwike 30% mbechiri kuma 30% mbechiri ukinyendene ya county ichweta directly MCs for example 40 million chibatwite in every ward Meru County MCA ka kontrombia chake na ward yake na committee yake na so nkaachwa appointment through the speaker of county assembly wetaga no kueja na state ye nkaeja na ya county nkaeja na on the basis ya budget imbi budget era propose ta kuthithia imbi ambite wa chief that year ya intobira tugite thuiru jirungano na 1 billion ro wikirwa Medri mbezo support youth ila chekiro ke budget in county assembly igwitangoge muriri onthe nwe na ruthiomi rwawe rogwitangoge andi uni ndienda
kethira ni antu batharaka bakatharaka na ale ni kana muntu inyo igembe nete ambe orwe mbere ugo imbi ukwenda kaburo itethuki gwikira antu kaburo te kabuthuki indi ni uba kwenda gwikira mataa gutethuki indi ni uba kwenda kenda gutwika public participation ethithwe mwananchi ari MC ageta ndene ward level, MP ageta ndene constituency level, senator nawe wengwa agetaga ki county level wewe nena structures ciawe uromba kuthurania moni ja mwananchi. So eu ni mbere iria nkethirwa nke place on the table development kenda tutukethwa twina duplication na kenda tumba kubwithia mirandi ita progressively itukunindi kwithwa twina constituency committees, development committee. Ini kethe senator mbere kureta gintu kikuwatwa na njara ukwa this is what kikyo senator aturetera ki no gatonga kya ku benefit mu Meru na ingwete kya karita ngwebo boya muno na thirikari ya bampe county government kenda tokaranthi na governor kono nto I'm supposed to oversight him ku oversight kwa rete ni obowa na imbona ithabo kuwa bomwe cumulatively to 1.5 1.6 tu ngamwira ndi tukapitate budget ye tukapitate tonekere budget ya agriculture ni mbio mu Meru arari bia wa video so na experience na mono ya those 10 years and aja bunge imbije kinya cracks bara be senate imbije the bill ka move from the senate edro ni on to pota devolution kana imwechi ma senate chema national assembly the senate committee because also that needs a lot of experience kumenyana inambiro ekinya ikinyitana ni ofisori ko wenyo iseniti ile ka national assembly chairman uri ko wenyo in the national assembly no tuije na system ile ya bunge it will be very easy for me kuthithia ngwira chonde ngwithi kwenda kuthithia kiri senate kibange ibashokete boy kawerune bogotushora bokethira buro bongoge mono bomanto ambesha na gavanoro kethire thurwa ndingenda kureta sheria ingi twita ya kureta financial autonomy to the county assemblies kutigana ndimbia cha county assemblies itiwitira kiri governor ikende choka county assembly kairi no to governors baba ingina boiba ku frustrate county assemblies na senator na governor na MCs especially baumete kia menekimo kapu eneshima yuni mbiti thatu ikara Meru county lakini wananchi bakombo separate antu bau no kwena ndi okadha batiki amenekimo well ngoja ritika na woni ntitete kurita nguyiri senate ntukwera bukaibwa kwambiria kwa contractor ntuko bombere watu promisire utia contractor wa babara cha Meru we senate ntukwera bukaibwa kuromba contract ya Meru county mwana mongera niyo ntukwera kare moi kuthetera antu ba Meru na nditha hii nkubera bobwega bagetikirie senator beja gwitania nao na governor betania utukagwa niyo thina chietu chionde chikethirwa chiri na ndiuga mbeca ciiko methene igawe cikinyaira mwananchi arari awa incoming governor mithikari nturi aja twitite ocorene tutitite ugwo gwita biashara ombeca chikaunde chieja na mwekuroku na acore baku na antu bara bekirusi nago ba family na other friends enenkera Meru nafasi ya biashara iririo ichikiro chi na open tendering Meru bone nguge naje ilare kitokyo mweke gembe north na biashara ithiga gontugo biashara emira na nandekire biashara baba wirigiro bobo nene na ati mutongero kethure thurwa kethure tonyera na gukire biashara yao na nonto bonto bokorerwa meroje mirabingi kirirungura thirikari cia matura hende itha naku ne gwite senetoro komba kwethure metetera na gukire kajuka kena thirikari nene ethure mishogorera na kongera kanyamo mnaku biashara na ribo moku mathoko ne mirerare bathukanite kimegambo igure senetoria bakwenda kuthura eta gutetera nteto iciao nonto this time round turua ni mwegembe urite kundi kwa hivyo kakathura o tukuona kathure senator Kathuri Murungi pamoja na mtu awe uitwa Mithikali Nturi ngodi namba to scientist na kimera to kamera kawanja dia motora mauta na jamu sisi ndeto ngabana mama ngabana temyeu ado ringana na dina to nete ya mantwa mira ado dai ondo ana dai badi de classe ai nyaba de seguru nondo dondo ndia gendo diringiana manele na atomba kwenda mana seguru ato to kwangamia muno nonto bitu bi watu atelete mira kwa hivyo watu tulienda seneta to kumao tukathura kutweke no mwange thro tugira cia biashara tu emira no mwange tha inyana betu basukuru babaingi indre school baguthoma
na twigarukira aruri baba nabo omuntu na njira ciawe ciakwarira thini jemira kia mira no kumenya especially kiri devolution ugiteithia mono na ku make sure bukuthithia valuation yeah watwika twina sheria na policies ile guteithia kimera na untu nandi nwici kiropu ya ikine atha so watukageria kwaraniria na experts na bangi tuthithie policies ile gateithia kimera mara twagi sheria yukuluka nikenda antu betu no ntu muntu kwaga thoko kimera atwire kureba kume mwana no tikintu kingeichie for 3 good years tuntu bubuthu kuno mwanka thirikari menyora ya compensate livelihoods no ntu embe tha icukuru gai kuingwa research ile ile tue muka jwe daro jwe na manyamora ya tuma murajo yetwa drug iju ni etuma nandi unimbugaga kikwanje wingo kinkwenda gwitere kwa mbere ekwahakikisha murajo ukwathurano nai na muguka properties cha muguka ichimenyekana na cha murajo giteate chimenyekane bakara kwethua boy baikwana ki drugs baikue batu twithura twisasa batu nontumira etithero ina those high percentages cha kathino na ewe engage ithero itarairwa kiyo rojo kiri gicunci kia bithatu na kia muthia tukaigua turata twatura bacuriti barene biao kwa meri iri itigire na nusu kenda kwithura beshinda ukorirwa kugwatanira nani Boniface Mongera, Nteto cia Weru.